Ni kasih kesau tarik rempang arja arpulai ki ringut ki kertong banyak konik election MLA arja arpulai na ki constituency beper ka West Gentils district kila lek banyak tap kertang yala di ha office of deputy commissioner hajowai ringkat ke jingisan ran lang ki nongkersan jomki ki kertong ki tap kertang ha kan kesngi ki kentup yo ba snyau balang dhar u kertong NPP na raliang constituency ubalong ru MLA kathan uba lasting suchiang u kertong ka TMC na mo kaya constituency but u nujor ki sunga u kertong UDP but u MLA kathan Usyam hok Garot ukurtong PDF uba Richard Lingdo ukurtong INC baru coming on ambon ukurtong NPP ubaderu MLA kathan kini bero laingut kini kon na raliang constituency. Kue abon ni rambun dah ni, udah develop rambun ni, udang daulat rambun ni, kamtam mengotak ke road communication man more or less demand lebih yang kondisi ni 90%. Fokus lagi health sector, lagi water sector, lagi MSP sector, untuk man kuasa amat. Sao thu được biên muốn một klem khơi kia ampo chigon đâu có khơi kia klem ngalai jan mam tu rumia amkan ngalai le ngalor kita kum ba mum di amkan jan kan man oro itu is under process under the stage of completion on this harus 4% the job but eji to ka school ki school government ki LP school bon ki building ko mem bagnoi kai le ki job ba ki kna rang bon ba ka liang ka health department ka ko kia Kau bon ki kucut kustom guduk ulai se cuai se selong. Nedau duna ke cing sumar. Aki nonggendong. Nato ki subsentar ne naslam ne ki cobai. Ki PC le ki cobai. Rektor duna. Bat haga rap kering le kamjo. Ki mem yo ki cing selur ku rap. Ya ki cing rap yang ki rap ye cobai. Bat ka cing dai thiet duna ko nedau Mem pencelur ke sarkar je kini kena rap kita ki mar ko yo udai ke thiet kiwa chalan sigwitawan ki state but lata phai chi jing dunai ko bon jan ye khana lo re ni ba bon ki jing dunai ko nga cham lado ke yong sam ki jing am kam yong ki do ke yong sam nei da wa dunai ke jing punroi par na le government ke yo kam yo jam yong khon samla yong ki khonon se yong sin kem jingo yang ada pun di jam development kedewan rakyat konstruksi yang tam hejing itu waka education sector health sector road sector ini kuman gua mentikal wak konstruksi yang am chua kan man kan ni kem jingo yang harap hoi kita dan pi yo pi det jing lai ti yang ada nenga chem jingo yang apa ba dang maya dang MK membuat bang ngal dang MK membuat bang masih kalian ngatu kerpat di buat bang konferensi kamu juga kerjaan ngan por jempol elat biang ingat sim job yang hanya arjar boleh kamu juga job por but expect yang am terus nem tu tamir bon bani wa cua Shawayu hagni sans nem redap jing sensar man ko wa tok ko lai bai reyu haiden ni kam ipai ba Haiden sebagai parti kongres bahwa hagi persencar yang to mandap ibru de kecingkemen. Kata kedau ni bani te dau ngale ini per cima ya ini parti yuluti pada le penimbiang di parti yo itu sencar go ba go mia ba sencar go dari ya ba misembo kia yo pada. Ini soterik kamu kandidat yang parti PDF naga 3 yang konstitusi file yang nomination paper yang ane kesini sirup presiden yang parti PDF begini yang besar terus nak komen uang wah nedong sedang lai bayi kam kijam but nem kawan gajing thul dah the yulti o langba kani kubor ko kalam ni kesini wah awayo hawalai suwa chanai kipat ba hagan ke 3 ring konstitusi wa ki kecing kelah duduk kisam ciling wa ki kecing kelah karu kam tayulti wa lingba jing krek sitom jonga kam kandidat lingba kecing sem jonga gi bru yong konstitusi de yo le islok ki kecing yong ki kecing sem sitom yong ki po konstitusi ye jing duna yong garoi ke par po konstitusi yulti wa ki pai ba akan ni genti penjob ki nga kamu MLA yang ki nagani parti PDF wa yalai nagani ke por kuat le upuk skuwi kejing kerpat yang ki pai ba yo ngani konstitusi jo yo iskat tua em kata kejing ye jengai
ki high level wa ki low level. Kiji kita ki high level ki bru yang ke sorkar. Lalu ko ki ke kan ke mai ke ji lah himan kam le ye pair ki low level wa ki high level. Ki high level biang tok ki kan wa ki low level wan cha e ban ki. Kan wa teh kan ni kentinga kam kandidat. Lalu yo ni ke job nang ni kontroversi. Ye kan ni ke kentin high wa kentin low pendam no ikan. Yo nek kejuk ke level. Kejuk ke level kiwa le ulai yang yo kiwa do le bentai yang kiwa le bentai yang ki to ulai ki tham tam wa yo ki khenro ki khenlot agan ni kontroversi ki jing do ka bo jam jing hiar ka roi ka par yo hagan ni kontroversi em ka te yo ti lung bai yang nga kam kwan di le yo job hagan ni kontroversi ki khenro le perchang ka yin yi wan ra ki yo man ki khenro ki sekemat jadi ki khenro ki ban ki khenro ki ustad ki man aktif ki ustad khmat sarkar le to penyoi yo pile wong kam te tan ki bru ki khenro ki ustad le man mem ila di ki umi ki sekemat kham tam ki khenro ustad ki bodo yo i chapra cha i bengi kado kam te la ngau man kau emle yeni le isra ki oi khenro ki ustad ku em gading mucim berkat yo biang yo man intelligent ki wan ki sekemat yo yarap ki sarkar la hinui kami jam hiki kre ro na dong sedong kado kam te ke por ngayu tiom Walang bahay jing kira sitam yang kikian gidiyo, ucap lebih, dia teligi, hagan ni wan rak yang job yang ngan dengan juga, konstitusi terliang, hagan ke parti dia yang, kubulai sibut, walang bagan ni kubur ngan kerpat di baik bak, siapa ngagan kecat, kawat terang, nado mesin cekri, nado mesin cekwa terang, mau penboringa, mau tit, mau dainga, terang cekri, kaum tu cekri baik bak, yau cekri baik bak, yau cekri, yang waduk yau cekri. Ya kejeng yang kami yang konstitusi warok kawi. Dari kita ikutin kerja boleh sibut cihajan. Jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela